Nairobi. E wach machielo mabende chal gimanire ni chakre lal mar Brian Odhiambo mane en jalupo e nam Nakuru tarik 18 dwe mokalo. Familia moko bende koro osewuok oko ka giwacho ni joge nowito ngimagi e yo moko yangore kama moko ogomo hiny gapisas mag bungu marito namno. Gimanyo duoko kendo ratiro ne familia gi. Isaac Okech nigi sigand jolupo kod familia gi. Okinyi mang'ich. Wuok e boma ma Nakuru ka ochimo dala gi Kevin Ganire modak Baruti 41. Wai gi Kevin rwako wa e odni ma Kevin nodak e kuom higa achiel kapok oromo kod tho mare nam ma Nakuru kama ne gidhi e lupo. Mtoto wa dadangu akakuja akaniambia leo auntie amesema haendi kazi kwa sababu mvua imenyesha. Mimi nikamwambia aje twende kazi. Tukatoka hapa na yeye tukaingia kwa park. Si kuingia kwa park, tulienda tukaingia kwa maji. Yeye akapanda side ya dip. Mimi nikapanda nikaenda side ya kinara. Wachore ni Kevin ne owito ngimane lweta pisa mag bungu ma Nakuru tok make ka olupo. Kevin manager higni 19 ne korka otieko sombe mar skund sekondar. Mimi kusikia makelele nikasikia boti imeguruma. Nikajaribu venye ningeweza kuja kumuita, nikaona sitaweza kufika huko juu. Kufika hapo chini kwa miti nikaona hii boti kulingana na venye imekuja itanishika. Boti ilikuja ikampita, ikarudi tena nyuma. Akasema ndio higa si iko hapa. Mkubwa naye akasema aje shike wieke wapi? Kwa boti. Kilomita machuok kowuok kae, familia machielo bende yuago Samuel Maingi manena machiel ma Nakuru. Jen Maingi pod nigi lit e chunye kuom wito nyathi nyamin gi mane lisasi onego tarik 25 dwe mar auchiel higa mokalo. Alikuwa anaenda kutega samaki huko Lake Nakuru. Sasa ndio walienda wakiwa jamaa vikundi hivi, alafu wakauao wakiwa wawili, wengine wakaweza kutoroka. Sasa venye tulijua, sasa mimi nilimpigia simu, nikapata simu yake ni mteja, nikaenda kwenye anaishi, nikapata dirodi wake, akaniambia Maingi ameuliwa. Familia mar Samuel Maingi kaka familia mamoko kaka mar Brian Ochieng kwano lal gi lweta pisa marito le bungu e nam ma Nakuru. Nek ginomiyo jodak ma Bondeni, Manyani, Flamingo kod Kivumbini bago ng'anyo mar ndala boro ka gidwaro ng'eyo kama Brian Odhiambo nitiere. Alikuwa ameandikiwa walikuwa na pisto hao wawili, lakini sisi hatukuona yoyote. Hata ili wangemshika wampeleke kotini, ili tufuatiliage tukijuaga ako huko. Ndio sisi tulikuwa na uwezo wa kufuatilia hiyo maneno ya huyo mtoto. Tukasema tu ikae tuzike tu mtoto, hiyo machozi ili tuondoke. Moko kuom jolupo e namni bende nigi hinyruok maricho magiyudo e lweta pisago. Moses Olwenyi, wuon nyithindo 4, en achiel kuomgi ma owe gi rem e dende. Wakakuja na marungu na pipe. Sasa hiyo pipe na kwa ndani wire ndani. Wakanipiga, wakatoa nguo zote, wakapiga paka mguu chini ya mguu yangu. Wakasema wacha ikuliwe na fisi. Ilikuwa saa 4 ya usiku naelekea saa 9. Wakaniacha hapo hivyo, wakasema waya huwezi fika kwa waya. Isaac Okech, Ramogi TV. Kalure kod weche gi jotend